So hi friends, welcome back to my YouTube channel. Tini ani video kita no joto nate plap hai kamya payo. So guys, tini video ke sa helpful and informative video nai because ang tini na no bo video sini phrong nai video editing. So beginner YouTubers roni ba ya bar ke helpful nai hi asa kyo. Mami ke difference video editing bar ke no important no YouTuber unis kang nini video edit nong roni nai abo ke nong YouTuber ongmai nai angke ang tini abo bo video sini na no phrong nai nang tawana di ang step by step na no joto phrong nai full details na video no pai thomon jara nai tundi abo ke nang bo video naiye nai इनके आं जे सामन आं स्टेप फॉलो खाएंगे ना रोंग मैंने सो इनके फिंदी के चों आं ना मोबाइल स्क्रीन न थांगी अब बेके खेनाय माबे खेनाय अब ना नो जतन सानै फुल डिटेल्स नां नाय तुंदी इनके चैनल ता ना चैनल सब्सक्राइब खेदि बेल आइकन ऑन खेदि दि बुसका मात्रे बदिं के वीडियो माय सल मो पंदा फाइदिं के चों वीडियो नाय लेगना चों बेके मोबाइल्स बाय चिनी YouTube वीडियो न एडिट खेनाय सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो So friends, first of all, chong video edit kema bae puila ke chong applications kang download ma khenai editing application. So apun bae na puila wa Play Store thangya ab application download kheladi already download khepai mong ke to kok roi arphang na no sari nai Kinemaster application puila wa download khedi bo Kinemaster na ro search kedi Kinemaster hi suikena ro Play Store na ni Kinemaster open ungene ke so friends na bono puila install kheladi ani already install arpa update kheyam bae ro update hin ka tumse. So friends, Kinemaster ke jotoni mobile editing khema YouTube video editing khema bae jotoni kya favorite application ba Kinemaster application ke inke ba tor YouTuber opono mobile be edit ke bang ba Kinemaster application no use keo. So abon baya ani nijen phone ani sa phone bono favorite ampo bo no edit keo. So friends, na bono poila install kheladi install ke paye jong ba apps no open khiye jong rawas no lene. So inke friends poila wa bodin ke ni Kinemaster application open onge thane opai ke nong ro plus icon no click khedi plus icon click kheke bodin ke ni screen phaine nong short videos na inke bo screen no use ke moyo 9:16 no inke jong to YouTube video se khena inke ba full screen no se khena inke ba jong bo 16:9 no select khena inke bodin ke select ke pa inke ni bo screen open onge thangna bodin ke. So friends, inke bro ke ta ke jong mak ma khena nai di ang nang ro sai khna nai nang poila wo ni video import ma khena import mane bo screen no matai nai abo ke breke nang ro media no tongna media option no click kedi media option no click henke no photo de edit khenai mane ni videos de edit khenai je no khenim chuma no ro import kheding ke no poila wa chong video edit khenai bo chong poila ro video no siskang toinai. So ni media wo click henke ni gallery open thanai je jaga ni video no shoot khemo tongnai inke ang ro application sorry ang ro na no demo no ma bo ye ang nang no ro demo no nai bo ye ke ha video no edit khep no nai. So inke ang ro je ke ha video select khenai select kheye friends bodin ke no tre select khenin chuke nung ro touch khedi bo video touch khe hanke no je nung video select khenin chuma abono touch khe no bodin ke ro bang ma ke select onge thang paine je nung video edit khenin chuma nung ro select khemayo. So abodin ke khepai ke jang sa ka bai right sakawa jang right khabai di aro click khedi aro click khe ni video bodin ke ro phai thang paine inkhane difference ro video phai thang pai anke friends bodin ke chung ro matma edit khe na inke chung ro chini nung ni photos ro phone edit khemai kokroi arpo nung puida video se edit kheni rong ni nangnai. So inke chung video record khepai mono edit khenai chini bro jagao chaya tong chung aro khoba abono ke chung tai hoinai cut khe hoinai ge je jagao kaham abro khoba chung lanai inkhane difference bodin kheni ni video rawa nung jangbai sanjora thang nai ju nai mayo jangbai bodin khenu thang nai mayo nung je jagao ni video chaya to mon ni words nung record khetio chaya to abono nung cut khemayo. For example nung orde thangye inke nung bo video ro jangbai thangye play bo khene mayo bo jagao play button no click kheke no video play ongnai beginner YouTuber inke na friends nai no makna inke bodin ke je jagao chaya tongo nung abo option ro tai me ko ni ko ro jagao ani ko kromo to ba ang record khemo chaya khongke bo video layer touch khedi bo video layer touch kheke bodin ke phainai nini jang ke option phaya thang phainai inke nung bo video no cut khenai inke na difference ro nung bro bo je kenchini option tomorrow click henke bodin ke trim nini video bangma option phainai nini ro nai di bro kenung side khabai kha side bai nung cut khenai ke ba bro bo click khemayo ke tre kha side yagra side ni se nung jang side ni cut khenai ke bono click khemayo mom ke jang yagra side by right by left ni khenai ke bro ke nung khawni ni khenai ke bo split to khedi ke angna no split to khep no ne split to khen ke bodin ke ni video split dong tanai ba kaulai thanai jang kya ke nung tawa bo video no borok ni cut khenai ke nung borok click kheye bo video bo jaga borom ye jang sotina di jang side bai abong khani ni je nung tai nin chumo cut onge thane automatic an angna no khep no ne difference e bodin ke nung dongtene hanke je jaga nung cut khen chu je nung cut khen ni je jaga chaya to mono abono cut kheye lamayo. So I hope friends nang bo chikna hima chu inke tre ke ha ke friends nung ro text shwe ne ma so video sa ko text shwe ne ma chung abo rung ni nanai inke abon bo ke friends chung ma khenai ni layer ro click khedi
So इनके फ्रेंड्स बोले यारो क्लिक करी बोले यारो क्लिक है इनके नी टेक्स्ट ऑप्शन फाइनली फ्रेंड्स रवा टेक्स्ट नी ऑप्शन फाइनल बो टेक्स्ट क्लिक है इनके नुंग जे सुनी चुमो सुइमायो रवा जे पनुंग सुनी चुमो वर्ड्स नुंग रवा सुइमायो नुंग जे सुनी चुमो सुइये जंग ओके क्लिक करी नी बोदिंग के टेक्स्ट रवा फाइये थानाय जे जागाव नुंग लागन चु आरो जागा नुंग बो टेक्स्ट नो लागामे जे नुंग सुनी चुमो वर्ड्स रो लागामे उनके इबो बो जागाव रमये नुंग तोस्टिक खेमायो बो वर्ड्स नो इनके बोदिंग के नुंग बो तोस्टिक जे नुंग खेनचुमो इनके तेरे साकानि ऑप्शन के बो नुंग रोटेट खेमायो बनो उक्लाव साका जे के नुंग तिनाम चुमो जागाव तिनाम मायो बोदिंग के नुंग तुइसे माये तुइसे नुंग जे जागा लागन चुमो लागाय मायो सो अब पाइके निनी बो टेक्स्ट नुंग तुइ जागा सानजरा लागायनाय बो टेक्स्ट नो नुंग जांग बाय सोते हेंके बोदिंग के क्लाव उंथानाय आं बो टेक्स्ट नो रनि जरा लागायनाय हेंके बनो रन बो बुनो रंजरा सोती दी इनके फुल लगाने इनके पुरानो बोदी के सोये निनी फुल वीडियो माती नांगनाय सो बोदी के नुंग निनी टेक्स्ट नो लगाय मयो इनके बो टेक्स्ट नुंग निनी टेक्स्ट स्टाइल चेंज केने के रो क्लिक केदी बो टेक्स्ट पुइला बो टेक्स्ट नो क्लिक केयो बो बिनी स्टाइल नुंग चेंज केने के बोदी के नुंग रो बांगमा स्टाइल मायनाय ऑप्शन दङ बांगमा नो अपनो जे नुं स्लाइन चुमो स्लाइ मयो आ पाइके नुंग टेक्स्ट नि कलर इनके बो रो क्लिक के नुंग टेक्स्ट नि जे नुंग कलर इन चुमो बोदी के कलर फाइथानाय इनके बोदी के नुंग कलर रिमयो त्रे बो टेक्स्ट नि त्रे बांगमा एडिट केनमा दङ नुंग तलावा था इनके इनके नुंग बबिनी शेडो रो ओपन ऑन के मयो ग्लो निनी बॉस टेक्स्ट तासा ग्लो खेनाय बो ग्लो क्लिक खेदी बो ग्लो क्लिक खांगे टेक्स्ट तासा ग्लो उं फाइनाय आउटलाइन रो क्लिक खेमायो किनो बोदिं के मयो आउ पाइके नुंग जे नुंग खेनिन चुमो इनके बो टेक्स्ट नि बैकग्राउंड नुंग रिदिन चुका बो बैकग्राउंड ऑन खेके बो बैकग्राउंड ऑन उं यथनाय डिफरेंस नु बोदिं के टेक्स्ट नि बैकग्राउंड फो रिमायो इनके नु ब्लेंडिंग के मा नुंग बो नु प्रेपरा के दिखेनाय मा दिखेनाय त्रे रो बांगमा ऑप्शन दङ नुंग आबनो खेनिन चुका खेमायो सो फ्रेंड्स नां बोनो ट्राई खेदि नां सासो ट्राई एक्सपीरियंस खेके नां रुंया उंनाय आरो बय आं जे नां नो रुंद्रो इंजराव के हैव एग्जांपल फनु एडिमन काउसे सो फ्रेंड्स इनके टेक्स्ट लागाय मा नां रुंखना जे जागाव लागाय चु नुंग आबर जागाव न थांगे बो लेयर क्लिक खेके बो टेक्स्ट थांगे नुंग लागाय मायो इनके फ्रेंड्स नुंग बो वीडियो न साकाव नुंग फोटो रो लागाय इनके सेम चुंग रो लेयर न थापिने लेयर थांगे साकानि मीडिया क्लिक खेनाय मीडिया क्लिक खेके बो इनके फोटो फाइनाय फोटो फाइ हेंके नुंग निनि फोटो न नुंग जे लागाय नि जागाव लागाय मायो आं फॉर एग्जांपल आं बो फोटो न लागाय इनके बो इनके फाइतानाय इनके बो फोटो न नुंग टॉस्ट केमियो टाइम फोन दिके नुंग जे टेक्स्ट न केमो दिके सेम बो फोन आबो दिके केमियो नुंग बोन तु जागाव लागायनाय जं साकादे लागायनाय जं दि लागायनाय नु दे लागाय नि चुमो जागाव नुंग बो न लागाय मायो सो इनके फ्रेंड्स नां टेक्स्ट लागाय मा रहा टेक्स्ट इनके त्रे फोटो लागाय मा रहा इनके बो फोटो नि नुंग बो एनिमेशन रो ऑन खेना इनके नुंग रो एनिमेशन ऑन केमयो बो एनिमेशन बांगमा तो सो फ्रेंड्स आं बो पा फनु पा हेंके वीडियो क्लाउं थानाय बो ये नां फनाय मा बोरिंग थानाय बो नां निजे बनो एक्सपीरियंस केने दि रुंयां खबा नां बोनि तुये सुंगदि आं एक्स्ट्रा के नां बोनि वीडियो बानाव दिनाय इनके फ्रेंड्स नुंग बो खेताव पाइ के ट्रेक माकेना इनके बोपाके चुंग बैकग्राउंड म्यूजिक लागा मा चुंग स्नोनाय इनके बो किक माकेने नु बैकग्राउंड निनी वीडियो नि बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड खेनचुके बो जागाव थांदी बो ऑडियो था इनके निनी रो जे नु जे फाइल ओनि नि जे म्यूजिक तो मनो अबनो रो थांगे सिलेक्ट केमियो फोल्डर आरो किनि रो सॉन्ग रक बांग मा फाइने नु जे लागन जुमनो रो थेफा मयो फॉर एग्जांपल आं नांनो केहा थेफा यफ नुनाय रो फॉर एग्जांपल आं बनो बो सॉन्ग नो थेफा नाके प्लस आइकन क्लिक करके बो सॉन्ग रो एड थानाय आबुं पाइके जों साकाव राइट साइड बाय बरो क्लिक करके बो निनि रो बो म्यूजिक नि लेयर रो ओं फाये थां फाइनाय सो इनके बोदिं के नु म्यूजिक लागाय मायो इनके बो म्यूजिक नि नु साउंड कमेडी ने इनके बो म्यूजिक नि लेयर क्लिक खेये बरो नाय डिफरेंस रो जागाव क्लिक केदि रो जागाव क्लिक खेके नि बिनि साउंड नु सानजरा कमेडी नै इनके सानजरा बांगरि नै सा देखेनाय नि इच्छा नु बोनो सिलेक्ट केमयो नि इच्छा मनते सो इनके चुं बोनो सिलेक्ट खेये नु बोनो पूरा एडिट पाइ हांके माकेने फ्रेंड्स बो बैक खेके बोदिं के फाइनाय बोदिं के बो वीडियो साकाव क्लिक केदि साकाव क्लिक खेके नु बोनो सेव केनाय के बो शेयर ऑप्शन क्लिक माकेनाय रो शेयर ऑप्शन क्लिक खेके नु बो निनि बो रेजुलेशन सिलेक्ट केदि नु फुल एचडी देखेनाय मा देखेनाय अपे के नु बो इनसा एमबी लानाय नु बरो तलावरो एमबी फुनाय नु निनि इनसा एमबी नु केनचो आरो खेये एक्सपोर्ट क्लिक करके बो वीडियो ऑटोमेटिक नो सेव होंगे थाने निनि मेमोरी कार्ड सो बोदिं के नु बो एप्लीकेशन बाय निनि YouTube वीडियो नो एडिट केमयो सो नां जेतसु डाउट दङ नां कमेंट बॉक्स कमेंट केदि रुंयां के सादि आं उसिप्ला काम केत्रे स्नामिये नां नो फुनाय सो आई होप नां मिथिखनाय माचो बो जेतसु नां जे साइ खनारिमो नां बो बायफोनो सासुले रंना हि माचो नां सासो बो एप्लीकेशन ट्राई केदि नां सासो एक्सपीरियंस केदि आमखे नां ट्रे काहाम के रंनाय रुंयां के आं दङ नां कमेंट बॉक्स कमेंट केदि सो दिनि जरला आसनो चो नेक्स्ट वीडियो मालाय फिनाय।
So friends song, I hope nang joto nom cipai naima chung bo video sing dio naiye nang YouTuber uning ke video edit Brekhe kenai ma kenai inke mtu application be kenai ang nang bo video sing full details hai khari ha inke nang chia khongke comment box o jike bo comment ke sadi nang ti jago chia ang next o tre kaham ke mchirin ma try kenai so inke nang video chayo ke like share and channel tantu ke channel subscribe ke didi bell icon on ke didi bodin ke tre helpful video biskang joto biskang mai shom pando so tinin bole asu no chung next video malipinai